Ćemo ljudi, moje ime je Kaća i dobrodošli ste na moj kanal. Danas snimam video sa jednom predivnom osobom, sa Minicom. Hvala. Bukvalno sam presrećna što je došla kod mene. Ovo je Mina ko ne znam. Sada se jako retko vidimo, nismo snimale video jedno... Ja sam imala smo u vlogu u Beogradu, ali... Dobro, ali ovako vide, ne znam, jako davno nismo snimali, bukvalno nekoliko godina sigurno. Tako da ovo je danas poseban jako gost. I danas snimamo video, rekreiramo stare musicalije. Sada se to zove isto. Sada se to kao zove TikTok ili šta već. Ali kao male Mine i ja smo obožavale musicali i snimale smo stalno. Možda me neko i prati od tih vremena, izvinjavam se ko prati. Tako da hajdemo, rekreirat ćemo 3 musicalije i nam sad ćemo se ovo svijeti i hajmo da počnemo da gledamo uopšte te musicalije kako to izgleda. Ok ljudi, ulazimo u moj TikTok. Kako se to sad zove? Plašim se. Ovako, ulazim u moj TikTok, kao što vidite ovdje ima jako dosta videa, motamo. Još motam. Evo, ovo ćemo prvo da rekreiramo. 401 pregled. Jadni ti ljudi koji zove. Svim komentarem. Nema komentara. Be the first to comment. Obožavala smo, ne znam zašto, smo sad sam bila provala. Da nosimo kape. Ako pogledate naš neke videe, musical je bukvalno. Inače kape nam ne stoje. Tako da, ovo je prvi musical, prvi TikTok koji ćemo da rekreiramo od 2019. godine. Ovo je bila, ne znam, ne piše ovdje datum, ali... 2017. Ali bilo je davno, da. Sad ćemo da rekreiramo prvi musical. Gdje je moj telefon? Bravo, god. Dobro. Uglavnom, imam sad čoker, to trebam da stavim. Mislim da sam baš takav imala u ovom videu. Da vam pokažem naš stativ, pošto ja sam jako profesionalna. Imamo ovdje domaći keks. Imamo još nešto. Imamo ovaj kao, da, to čudo. Belo platno, kome ćemo kao da snijemo. Imamo Risu koja spava. Ćao, bebice. Da, to je moj čoker. Da. Eto, i imamo telefon s kojeg ćemo da snijemo musicali. Ok, krećemo. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. I'll never forget you, you will always be by my side, from the day that I met you, I knew that I would love you till the day I die. Ok, sljedeći musical je, koji ćemo da rekreiramo. Evo ga. Ovo je jako teško. Ja ne znam kako smo mi ovo retardno smislile. To si ti smišljala, nisam ja. Znači ja sam kriva. Ili ovo jesam? Sad trebamo ovo da rekreiramo. Treba nam ovakve majice koje ja nemam. Ja nemam ovu, to mi je neka stara. Ma nemam ovo ne znam da mi je, to je bila mi omiljena ta majica. To je samo obične bele majice. Pa da, na kojem nešto piše. Da bude slično, biće svako crno-bela neće se vidjeti. To se, ja spuštam od ovako. We don't talk anymore. I onda se, kad se ja spuštam. Da, ja te spustim. Ne znam. Ovdje, a ja tebi nešto ovako povučem. Da. Ups. Kako smo i to radili. Idemo da rekreiramo sljedeći video. Poželite nam sreću.
Ovdje smo male. Da, brate. Ti si bez šminke. To sad nema da se... Ja sam crtala, sećam se, crtala sam ovako eyeliner, ovako je bio debel i završavao se bukvalo ovdje na početku oka. I to sam crtala olovkom. Možete da pogledate moje tutoriale na kanalu koji sam imala, tako da ovo je strašno. Inače, dobro, da, sad je veliki problem, pošto je Mina više od mene postala. Da, brate, ti si ovdje bila, nisam i ovdje sam ja bila malo. Da, Mina je uvijek bila manja od mene. Kad sam došla pre pola godine kod nje, ja vidim, brate. Mina porasla. Bre, Mina, gde sam ja? Tako da, to su svi muzikli koji ćemo da rekreiramo. Ovaj video, našla sam ovu kapu, nisam našla, ovu majicu sam skoro bacila. Ovu majicu nemam, davno sam bacila i ovu kapu nemam pojma gde, tako da sam uzela ovu. Tako da od svih ovog outfita imam samo ovu kapu. Tako da, inače na meni je sada. Yo. Sad za video, nadam se svidio naš blam. Da, ovo je bilo stvarno strašno, ali ne znam, snimili smo ovaj musical, nadam se nam se svidio, prosto htjeli smo da uradimo nešto staro. Blam. Još jedno. Ovi naši stari musicali i sve što ste vidjeli u ovom videu. I se pomerilo ovo, Mina? Još jednom, po 1000 put. Ovo bio sve za ovaj video, nadam se da vam se svidio ovaj video. Bože, ja sam nikakav youtuber, stvarno. Ljudi, ovo je bilo sve. Volim vas i vidimo se uskoro u novom vlogu. Bye. Ćao! Wow, snimila smo intro.